ajili ya neno lake hamwe na Revera uvuye kuritubwira pamoja na Reverend ambaye ametoka kutunenea. Nimwongere mukubitira Imana. Shangilia Mungu kwa makofi. Imana imuhumugisha. Mungu ambariki. Nishimiye kuba hano. Nimefurahi kuwa hapa. Uyu munsi twari dufite inama y'abayumbe. Siku ya leo tulikuwa na kikao cha waombezi. Ntabwo naje nje kubasura. Sikuja kuwatembelea. Nubwo narimba kumbuye. Hata kama nilikuwa nimewamisi. Ariko sio cyari chanze. Lakini si hiyo ilikuwa imenileta. Ariko iyo mpamvu y'inama. Lakini hiyo sababu ya kikao hicho. Kandi nayijemo mfite gahunda yo gusubirayo. Na nimekuja nikiwa na mpango ya kurudi haraka. Ariko ngoshike. Lakini nilipofika numva ngize inyota yo gutarama. Nikasikia na kiu ya kuwa pamoja nanyi. Ndashima Imana yuko naje ngabanye. Nashukuru Mungu kwa sababu nami nimeweza kubarikiwa. Imana ihimbaze. Mungu asifiwe. Nukubasuhuza gusa. Nikuwasalimu tu. Kubera yuko narimba kumbuye. Kwa sababu nilikuwa nimewamisi. Bwana sifiwe. Amen. Muri Yosua Revera yarabikozeho. Ndani ya Yosua Reverend alikuwa amegusia. Igice cyacu mu murongo wa 12. 12 na Zaburi 118 umurongo wa 17. Zaburi 118 mstari wa 17. 10 umurongo wa 12 muri Yoshua. 10:12 Yoshua. Umunsi w'iteka yagabijeho Abisiraheli Abamori. Yosua abwira Uwiteka imbere y'Abisiraheli ati: Zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Izuba riherako rirahagarara, n'ukwezi kugumaho kuri, bigezaho ubwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Mbese ico ticanditswe mu gitabo ca Yashari? Izuba riguma mu ijuru hagati, ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose, kandi nta munsi wahwanye n'uwo mu yahwanyijwe cyangwa mu yawukurikiye. Ubwo Uwiteka yumvaga umuntu kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisiraheli. Amen. Amen. Zaburi 118. Zaburi 118 murongo wa 17 mstari wa 17. Sinzapfa ahubwo nzarama, tekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. Amen. Mu ijambo rimwe gusa, kwa neno moja tu nifuje kubasuhuzamwo, bado nimependa kuwasalimia. Nilivuga ngo ntukemere ko bwira, usikubali jua lichwe. Tukemere ko bukwiriraho, usikubali iweze kuwa jioni utarasoza ikivi cyawe bila kumaliza kazi uliyoanzisha. Tukemere, usikubali. Tukemere, usikubali yukubwire buza ya kuwa jioni ikuje utarasoza ikivi cyawe kabla hujamaliza kazi yako. Niryo jambo mbasujemo muri uyu mugoroba. Ni hili neno niwasalimia jioni ya leo. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari ibimenyetso simusiga. Kunazo ishara ambazo ni kamilifu dusanga mu ijambo ry'Imana, tunalo pata ndani ya neno la Mungu, kuko niyo kataloge yacu. Kwa sababu hiyo ndiyo mwongozo wetu. Umuntu agiye kwireba ngo ni igiki, mtu akitaka kujitazama ni nini, abereyeho iki, anaishi kwa ajili ya nini, yavukiye iki, amezaliwa kwa ajili ya nini, yirebera mu ijambo ry'Imana, anajiangalia kupitia neno la Mungu. Hari ibimenyetso rero dushingiye ku ijambo ry'Imana, kunazo ishara tukiambatanisha na neno la Mungu, bitwereka yuko ambayo inatuonyesha ya kuwa intego yo kubaho kwawe, lengo la kuishi kwako yabayeho wowe utarabaho, imeishi kabla wewe uje kuweko. Bwana sifiwe sana.
no kubasuhuza, ni kuwasalimia. hari ibimenyetso dushingiye ku ijambo ry'Imana, Kunazo ishara tukiambatanisha na neno la Mungu twemeza neza ambazo zinatuhakikishia intego yacu yo kubaho kwa kuwa lengo letu la kuishi yabayeho twebwe tutaraba. imekuwa kabla sisi hatujakuwepo. Imana yabwiye Yeremiya, Mungu akamwambia Yeremia, iramubwira ngo nakumenye ntara, akamwambia nimekujua tangu hujazaliwa kandi nagutoranije kuba umuhanuzi, na nimeweza kukuchagua kuwa nabii ngukira urusoro mu nda ya nyoko. ukiwa tumboni mwa mamako. Paulo yandikiye Abagalatiya, Paulo akawaandikia Wagalatia mu bice bibiri, sura ya 2, aravuga ngo Imana yantoranije kera. akasema Mungu akanichagua huko zamani. Mureke duheze Yesu shuba. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya, Haleluya. Harukundo rurutako yashenjaguwe kubwanje ntagakiza karutako Yesu yanuje. aya makuru Satani arayazi, Hizi habari shetani anazijua. niyo mpamvu azashira jamu mu nzira, Ndiyo maana analeta mkusanyiko katika njia kugira ngo bukwirireho ili jioni ikuje utarasoza icyo Imana yakuremeye gukora. kabla hujamaliza kile Mungu amekuletea kukifanya. Abantu benshi bazapfana agahinda, Watu wengi watakufa na huzuni, habe n'Imana yabaremye ipfana agahinda, na hata Mungu pia aweze kuishi na kubera yuko huzuni icyo yabaremeye kwa sababu kile amewaumbia umwijima wabagereyeho jioni imewafikia bataragisoza, kabla hawajatimiza, bamwe bataranakimenya. wamoja hata hawajafahamu. Imana ngo yicuza icyatumye irema ishira Esau, Mungu akajuta kwa nini ameleka Esau, ngo ku ngoma, akamuweka kubera kwenye yuko ufalme, ikivi yari yamuhaye, kwa sababu kazi aliyokuwa amempa, umurimo yari yamuhaye gukora, kazi aliyokuwa amempa kufanya siwo yari kwa. si kazi hiyo aliyokuwa amefanya. Mugabo witwa Mugemanyi Na ambaye anaitwa Mugemanyi yarapfuye, umuryango we utuye hano Kitengela, amekufa, jamii yake inaishi Kitengela. agiye gupfa Alipo- pastor muri ADP, Alikuwa mchungaji katika kanisa la ADEPEL ahantu Kibagabaga mu Rwanda. huko Rwanda. Umunsi umwe bw'itorero Siku moja akaliambia kanisa, akoresha imvugo yiri iwacu, akaweza kutumia msemo wa huko kwetu. aravuga ngo iyo umukozi yarangizaga guhinga mu murima, Akasema mtumishi akimaliza kulima katika shamba yake, ngo yatwaraga isuka ku rutugu, alikuwa anabeba jembe kwenye bega ngo akaja kwa bose, na kwenda kwa mkubwa wake, ngo akamubwira ngo akazi nakarangiye, akamwambia kazi nimeshamaliza, nzataha mu kindi cyumweru, nitarudi kwangu juma likujalo, ngaho mpemba. nilipe. Ngaho mpemba, Nilipe akazi wampaye kazi ulionipa, ndakarangije. nimemaliza. Muririmbyi w'indirimbo zo mugushimisha, Mwimbaji wa nyimbo za kusifu, hari gitero yaririmbye, kuna mahali ameimba. Bwana sifiwe sana. Amen. Indirimbo ivuga ngo ubw'impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, Nyimbo inayosema wakati parapanda za Mungu zitakavyo neno mbinguni. yaravuze ngo uwo munsi hazazuka bapfiriye muri we, Amesema siku hiyo kutafufuka wale waliokufa ndani yake, ngo bave mu bituro nk'umucungu, na watoke ndani ya kaburi ngo bazahurira mu ijuru n'abazaba bari, na wataweza kupatana huko mbinguni na ngo waliokufa. nanje nzaba mpari Nami nitakuweko, sitakosa. ngo databuja Korera. nzamukorera ngo ndacogora, Akasema bwanangu nitamtumikia bila kukosa, kwiza urukundo n'ubuntu yangiriye, na niweze kujaza upendo na pia neema aliyonifanyia. nkunda akagatero, Ninapenda hapa. ngo maze imirimo ngo azampa Akasema kazi atakazonipa ninyirangiza, nikizimaliza, maze imirimo azampa alafu kazi atakazonipa Yesu ninyirangiza, nikizimaliza, nihazaba ari mu gitondo, ikiwa ni asubuhi, nzazamura amaboko, nitaweza kunyosha mikono bwira Imana ngo nshura. nimwambie Mungu nipeleke kwatu. Zakaria ngo akikiye Yesu, Zakaria alipokuwa na Yesu ngo aravuga ngo sezerera umugaragu, akasema mwage mtumishi wako. iki nico nari ntege, Hii ndiyo nilikuwa ninaingojea, iki nico nari ntege. hii ndiyo nilikuwa naingojea. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Tukemere gupfa, Usikubali kukufa, tukemere kubwire buza, usikubali jioni ikufikie, tukemere kubwire buza, usikubali jioni ikufikie utarasoza ikivi cyawe kabla hujaimaliza kazi yako. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari changamoto ziza zo mu buzima, Kunazo changamoto ambazo zinakuja katika maisha. reka manze mabwire iki ngiki, Niwaambie jambo hili.
kugira ngo inda yawe itwitwe, ili mimba yako iweze kubebwa, kugira ngo ari wewe batwita, ili wewe ndiye uwe kwa mimba. Abiga Wale ambao wanasoma science, wale ambao wamesoma sayansi, ivuga yuko hari imbuto zirenga miliyoni ziba zapfuye. wanasema kunazo tunda ambazo ni karibu milioni zimeharibika. Ariko abari wowe uhatana, Lakini wewe ndiye sasa umepigana kandi utabizi, na bila kujua, imbuto yawe abari yo batwita. mbegu yako ndiyo sasa ikachukuliwa kama mimba. Imana ntabwo ari umujinga, Mungu si mpumbavu bife kubera bikoze gusa, ili Mungu awe tu amefanya hivyo. kuri kuwa kusudi la Mungu, Zayari umugambi w'Imana, hari umugambi w'Imana. ilikuwa ni makusudi ya Mungu. Ntabwo ari ukugira ngo turye turyame, Si ili ni tule ama tulale, ntabwo ari ukugira ngo twambare tubere, si ili tuvae na kuweza kurembeka, ntabwo ari ukugira ngo turyame kuri matora si dusinzire, ili tulale kwenye matresi na kuweza ntabwo ari kufurahia, ukuzara no guheka, si kuzaa pia na kubeba mgongoni, ntabwo ari ugusimbiza abana no kubavuza, si kuweza kuwashusha watoto na pia ntabwo ari kuwabembeleza, protector n'ibindi. si kuibeba protector na mambo Hari mengine. impamvu irenze izo ngizo Kunayo sababu zaidi ya hayo Imana yaturemeye, ambayo Mungu ametumbia. niyo Dawidi ariko arwana nayo, Ndiyo Daudi alikuwa anapigana igihe nayo yageze mu dukomero tw'umwijima, wakati alipofika kwenye kikombe cha giza. akabwira Imana, Anamwambia Mungu, akabwira n'urupfu, anamwambia hata kifo. akavuga ngo sinzapfa, Akasema sitakufa ahubwo nzara, bali nitaishi, kubera yuko kwa sababu hari ikivinga ifite. kuna kazi bado ninayo. Yahuye n'intambara nyinshi, Amepatana nazo vita nyingi, yahuye n'idubu n'intare, amepatana na dubu pia na simba, zashoboraga kumwica, zingelifaa kumuua, ariko akazibwira ngo naho nanyura mu gikombe lakini alikuwa ananiambia hata ningelipita kwenye uvuli wa mauti sinzatinyuka ibishozi, sitaogopa jambo lolote, kuko ndi kumwe kwa nawe. sababu nipo pamoja na Mungu. Ahura na Sauli, Akapatana na Sauli. umunsi umwe ngo yamukubiye mu cumba, Siku moja amemtoa chumbani, yigira umusazi, akajifanya kuwa mjinga, mwenda wazimu, wazimu, yabigambiriye kugira ngo arimutere, akachukua mkuki ili amrushie, zitwe yuko yari yasazi, ili ijifanye ni kama alikuwa mwenda ariko wazimu. umwuka w'Imana uterura Dawidi uramureba, Lakini Roho wa Mungu akamchukua Daudi niho akamrusha, yahimbiye Zaburi ya 23, ndiposa akaweza kutunga Zaburi ya 25. haleluya, Haleluya! aravuga ngo Uwiteka we, Akasema, Bwana, uri umwungeri wangu, wewe ni mchungaji wangu, ngo sinzake, sitapungukiwa na kitu. ngo agere hepfo, Alipofika chini aravuga ngo naho nanyura mu gikombe, akasema, hata ningalipita kwenye uvuli wa mauti ngo sinzatinyuka ibishozi, sitaogopa chochote, ngo kuko ndi kumwe kwa nawe, kuwa nipo pamoja na wewe. sinzatinyuka ibishozi, Sikiogopi chochote, kuko ndi kumwe nawe, kwa maana nipo pamoja na wewe. ishimbo yawe n'inkoni yawe, Akasema, gongo lako na fimbo yako ngo nivyo bimpumurira. ndizo zinazo ni fariji. Desire yaravuze, Pastor Desire, Mchungaji Desire amesema ngo azatangazwa n'umuntu uzura gusenga, eti anashangazwa na mtu ambaye anaenda kuomba, ngo akavuga ngo ingabo zose ngo zo mw'ijuru Mana, anasema jeshi lote na mbinguni Mungu ngo zize zindi, zije na kunilinda. ngo ukareba umutungo uri muri uwo muntu, Unajaribu kuangalia utajiri uliomo ndani ya mtu ngo huyo, wotuma Imana ngo ifate ingabo zose zo mw'ijuru, ambayo inaweza kumfanya Mungu achukue jeshi lote la mbinguni ngo zize zimurinde, na ziweze kuja kuweza kumlinda. ariko hari abo zarinze ubwo bwire, Lakini kuna wale ambao wamepitia hayo kubera yuko yari akibifitemo umugambi, kwa sababu alikuwa na lengo hari na abo yanze kubwira. kuna wale ambao amewacha isiwe jioni. Elisa ngo umunsi umwe ingabo z'Abasiriya zaraje, Elisa siku moja jeshi la Siria zimekuja, ziravuga ngo iri joro, hao jeshi wakasema usiku huu, uyu munsi ntiwira, hii jioni hitafika Elisha adapfuye, Elisha kama hajakufa. ijuru naryo rigatangaza, Mbingu nayo ikatangaza, ikavuga ngo Elisa inasema Elisa aracyari ku kivi, bado yuko kwenye kazi, ntashobora gupfa. hawezi kufa. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Ubundi hari abantu bakwiriye gupfa, Kuna watu wangelistahili wafe, ubundi hari abantu bakwiriye gupfa, kuna watu wangelistahili wafe. bamwe mu bantu bakwiriye gupfa, Mojawapo ya watu ambao wangelistahili kufa, ndababwira bamwe, abandi simbababwira, nitawaambia wamoja, ni abasoje ikivi cyabo, ni wale ambao wamehitimu kazi yao. abasoje si abashaje, Si wale wakongwe, si n'abandi tuba dusengera ngo bafe, na si wale tunaoombea wakufe, kubera yuko wenda wabanze, kwa sababu umewachukia. iki naragihishuriwe. Hii nimefunuliwa.
abantu bose wanga ubasengera ngo bapfe, watu wote ambao unawachukia na kuombea wafe, uzumenye yuko nawe abakwanga, ujue na wewe wanaokuchukia nawe bazagusengera kandi ntibapfu, na wewe wanakuombea na haujakufa. kandi hari ikintu cantanga, Na kuna kitu ambacho kimenishangaza. iyo Imana iza kwemera gutyo, Kama Mungu angelikubali hivyo, na Stefano yari gusengera iryo sengero, hata Stefano angeliomba ombi hilo, kandi umuntu wari gupfa mbere na mtu ambaye angelikufa wa kwanza ni Pawulo. ni Paulo. Tekereza iyo dupfusha Pawulo mu isezerano risha, Imagine Paulo angelikufa kwa agano jipya, nyuma yo kwica abakristo, baada ya kuangamiza Wakristo no kubatoteza, na kuweza kuwatesa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Umunsi Imana yabwiye Anania, Siku moja Mungu akamwambia Anania, aramubwira ngo genda mu nzira yitwa igororotse, akamwambia nenda kwa njia yenye nyororo, uje kwa Simoni, nenda kwa Simoni, usangeyo Pawulo, nenda ukampate Paulo. yitwaga Sauli. Alikuwa anaitwa Sauli. Anania aramubwira ngo umugabo ntumuzi, Akasema huwe umjui, ariko wabaye gute? lakini umekuwaje Mungu? Nkunda ijambo Imana yamubwiye. Nalipenda neno ambalo Mungu amemwambia. Mu bice 9 umurongo wa 15. Hapo kwa Sira 9 mstari wa 15. Muzakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Aramubwira ngo genda. Akasema nenda. Ngo kuko ngo namaze kumugira igikoresho. Kwa maana huyo nimeshamfanya mtumishi wangu. Hariho ibikoresho vy'Imana. Kunazo vifaa za Mungu. Iyo kwemera yuko birangira. Hawezi kukubali waweze kuishi. Umurimo yabitumye gukora utararangira. Kwa kuwa kazi aliyowatuma kufanya yamalizika. Imbunda z'Imana. Hao ni silaha za Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Abasiria baravuga ngo ntibwira akiriho. Wasilia wakasema jioni haitafika kama yupo bado. Ijuru riravuga ngo Elisa ntashobora gupfa. Mbingu ikasema Elisa hawezi akafa. Ahagurukana ingabo zisanzwe. Akaweza kusimama na jeshi la kawaida. Ijuru naryo rituma ngo ingabo zifite amagari na mafarasi. Mbingu ikatuma wale ambao wana silaha kubwa kabisa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tukemere gupfa. Usikubali ufe. Tukemere ko bwira. Usikubali jioni ikukujia. Utarasoza ikivi cyawe. Kama hujamaliza kazi yako. Tukemere ko bwira. Usikubali jioni ikufikie. Ibibazo nibiza. Matatizo yakija. Tukemere ko bigutwara. Usikubali yakubebe. Habe na shughuli niza. Na hata shughuli zikija. Tukemere ko zigutwara. Usikubali zikubebe. Utarasoza ikivi cyawe. Kama hujatamatisha kazi yako. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Katusenga Imana. Cha tumuombe Mungu. Kwari kubasuhuza. Ilikuwa ni kwa salimu. Ariko si kibazo. Lakini swali. Uri ku kivi cyawe. Je, uko kwenye kazi yako? Ahubwo suzi ko kinahaba. Je, kwani unajua una kazi? Uri ku murimo wawe. Je, uko kwa kazi yako? Bimwe mu bintu bibi cyane kuruta ibindi byose. Mmoja wapo ya mambo mabaya kuliko mengine. Bumwe mu buhanya bubi kuruta ubundi bwose. Mmoja wapo ya majangwa kuliko mengine. Ni ugupfa udakoze ico Imana yakuremeye gukora. Ni kufa kama hujakifanya kile Mungu alichokuumbia kukifanya. Kosa wa Mungu wangu. Mchana usiku kosa wewe. Safarini ukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku wewe uko sawa. ai safarini ukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Umenipaka mafuta kichwani mwangu, umenirehemu, meza mbele ya watesi wangu. Umenipaka mafuta
nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Reka dusenge. Tuombe. Ariko wibaza iki ngiki. Lakini jiulize jambo hili. Uraho Imana gushaka kuba. Uko pahali Mungu anahitaji uwe. Kurakora Imana yakuremeye gukora. Unakifanya kile Mungu alichokuumbia kukifanya. Hari umwana w'umusore yari muramu wanje. Kuna kijana mmoja alikuwa ni ndugu yangu. Yapfuye muri 2011 hari. Amekufa kwa mwaka wa 2011. Ise yari umpasiteri. Babake alikuwa mchungaji. Ahinduka nk'ikirara. Akawa kama mtoto mpotevu. Umusinzi w'itabi n'inzoga. Alikuwa mlevi kabisa. Ico gihe yigaga muri university mu wakati huo alikuwa anasoma chuoni mu mwaka wa 2 class 2. Aza gufatwa n'indwara ya hepatite y'umutima. Akakuja kushikwa na moyo. Ntabwo ari umutima ni yego n'umwijima. Umusumwe ahamagara inshuti ziwe yari se yashika nanje naramusuye. Siku moja akaita marafiki zake walikuwa sehemu. Abo bagendanaga basangira gurumogi n'itabi n'inzoga. Wale ambao walikuwa wanachangia bangi na mambo mengine. Arababwira ngo mureke mbabwirire ijambo ryanyu. Akawaambia wacheni niwaambie neno hili la mwisho. Kandi ntiyamaze ibyumweru 2 arapfa. Na hakumaliza wiki 2 akafa. Sinzi ko byarangiye. Sijui kama imeisha. Arababwira ngo iminsi yanje yapfuye ubusa. Akawaambia siku zangu zimepotea bure. Ntaco nigeze nkorera Imana. Sikuwahi kumfanyia Mungu kazi. Mwebwe mugifita amahirwe yo kuba. Ninyi ambao mna baraka ya kuweza kumtumikia Mungu. Mwebwe ubwire butaraza. Ninyi ambao jioni hija wakujia. Mwebwe ubwire butarafata. Ninyi ambao jioni hija wafikia. Reka tuanze tutanga haleluya tukangure. Chato shauti haleluya. Haleluya! Haleluya! Habe nubwo wozanga. Hata ukatae. Habe nubwo ukwanga kubitekereza. Hata ukatae kufikiria. Ubwire buzaza. Jioni itakufika. Habe nubwo utobitekereza. Hata ukatae kusema. Habe nubwo uba State House. Hata uwe katika nyumba la kifahari la State House. Habe nubwo ukwisasira amafaranga ukirorosa yana. Hata ujiwekee pesa na kujiwekea mambo mengine. Habe nubwo ugira abana bakukikisha abahungu n'abakobwa. Hata ukiwa na watoto wakuu na wadogo. Hari umunsi ubwire buzaza. Kuna siku utakufikia. Buzoza itakuja. Ikivi cyawe warakirangije. Kazi yako ukiwa umemaliza. Mureke dusubire tutange haleluya. Tatushauti tena haleluya. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Asifiwe. Niba hari kimwaro gikomeye. Kama kuna kuaibika ya ajabu. Danieli yareretswe. Danieli ameonyeshwa. Imana iramubwira ngo abapfamu hari umunsi bazazuka. Mungu akamwambia wanaokufa kuna siku watafufuka. Ariko ngo bazozuka bari mu bikundi bibiri. Lakini watafufuka wakiwa kwenye vikundi viwili. Bamwe ngo bazozuka ari abastare. Wamoja watafufuka wakiwa wenye mashuhuri kabisa. Bazuki ubugingo buhora. Wakiwa wamefufuka kwa maisha ya milele. Abandi ngo bazukire. Wengine waweze kufufuka. Ngo gusuzugurwa. Kudharauliwa. Ngo no gukorwa isoni. Na pia na kuweza kudharauliwa. Iteka ryose. Ya kuaibika ya milele. Tusubire tutange haleluya. Tushauti haleluya tena. Uko sawa Mungu wangu we. Mchana usiku wewe uko sawa tu. Safarini ukuniacha majaribuni, umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku wewe uko sawa tu. Safarini ukuniacha
wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Haleluya! Haleluya! Hari umugabo uzuvugwa mu gitabo ca Luka. Kuna mama ambaye anazungumziwa kwenye kitabu cha Luka. Yesu yamwise umupfapfa n'ikigifu. Yesu amemuita kuwa mpumbavu. Umunsi umwe siku moja ngo yabonye afite ibintu byinshi, amejipata akiwa na mali nyingi. Ngo aravuga ngo ese ngo ibi ndabigenza gute? Akasema je, mambo haya nitayafanya? Aravuga ngo reka yagure stoke ziwe. Akasema wacha niweze kupanua mahali pangu. Ngo arazagura. Akaweza kupanua. Ngo amara kuzagura, alipopanua mahali hapo ngo yikubita ku mutima, akajipiga kifuani. Arabwira ngo ryamusinzire. Akasema wacha nilale nisinzie. Ufite ibintu byinshi, unao utajiri mwingi, ngo bizagutunga mu gihe kirekire, ambayo itaweza kukufanya uishi siku mingi, uryamugubwe neza, alafu ulale upumzike. Yesu amwita igifu. Yesu akamuita mpumbavu kwa sababu Mungu amemwambia usiku huo, nitaweza kukunyang'anya maisha yako, nitatoa maisha yako, yale uliyotokea yote yatabaki yakiwa ameliwa na wengine. Kwa sababu gani? Hakujua sharti moja kwa yale aliyokuwa amepewa, hayakuwa ya kujivuna, yalikuwa ni ya kumsaidia kufanya kile Mungu alichomwamuru kufanya. Ninajua mawazo unayoniwazia si mawazo ya amani wala si ya mabaya. Kando ya maji ya utulivu niongoza, sitaogopa mabaya, wewe pamoja nami. Uko sawa, uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika mkono. Umeniandalia meza mbele ya watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, umenirehemu. Wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Mana mwizina rya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu. Helando zala for. Ela rogani denivaliza shere kostash. Melando la for gare de profeniza shere gare. Elangro bleshe gare de banda la propria gare. Hey! Hello party! Ezala kolo mari de gare. Yesu mwami.
reka buri wese amenye icyo ahamagariwe gukora kandi uturinde ubwire tutarasoza icyo waturemeye mwana. Yesu mwana. Elanzola filgani de crocheni garde global. Elarobanda la forga. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Izina ryawe mwami Yesu. Imitima ikanguke, abarangaye bakanguke, bamenye yuko hari icyo bahamagariwe gukora. Uwamamagaye arasaraye, nyarukana iki kigutebejewe, avubwira bugariranwe, imyanya zaba yuzuye abandi we, abucikiriwe wabucikiriwe, abucikiriwe bugariye, abucikiriwe wabucikiriwe, wabucikiriwe bugariwe, ubu wamagaye asaraye we, nyarukana iki kigutebejewe, wavubwira bugariranwe, imyanyi zaba yuzuye abandi we, wabukererewe 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 todo me la vare de fostache Utewinjire witewinjire wiutewinjire bigikunze we wiutewinjire Mana ukuboko kwawe n'umwuka wera bikangura imitima isinziriye, bihagurutsa imitima yaguye nirambiwe nisamaye, kugira ngo bamenye icyo bahamagariwe. Izina ryawe Mana rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dukubitire ijambo ry'Imana amashyi menshi. Acha tushangilie neno la Mungu kwa makofi mengi. Pastor Imana imumugisha. Pastor, Mungu ambariki sana. Irango twese tumerewe neza. Nadhani sote tumebarikiwa. Imana itugire neza uyu mugoroba. Mungu ametubariki jioni ya leo. Birako turahaze cyane. Tumeshiba kabisa. Katwongere kubitira Imana amashyi menshi. Shangilia Mungu kwa makofi sana. Evangeliste ngo afite itangazo. Amen. Na ari nawe president abayumbe ngo afite itangazo reka banza ricisheho. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Tunashukuru sana kwa neno. Mungu awabariki. Jambo ry'Imana nta kintu kisa naryo. Ariko Imana ibahereza umugisha bavuze ijambo. Kwa hivyo sitachukua muda mwingi, ni kuwaalika kwa sababu tuna mkutano wa waombezi hii wiki ambayo inakuja kuanzia Thursday. Tutaanza Thursday, Friday, Saturday to Sunday. Kwa hivyo watu wote mnaalikwa, wale ambao watakuwa hapa Nairobi mkuje tuwe pamoja. Amen. Dufite igiterane cy'abanyamasengesho bitorero. Mwese turabararitse guhera kuwa 4 w'icumweru gitaha, kuwa 5, kuwa 6 kugeza ku cumweru. Rero abantu bose murararitswe muzaze tubane kubw'impamvu